know I'm not alone. I know I'm not alone. Anywhere, whenever, apart but still together. I know I'm not alone. 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 Unconscious mind, I'm wide awake. Wanna feel one last time. Take my pain away. If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone. I know I'm not alone. Anywhere, whenever, apart but still together. I know I'm not alone. 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 I'm not alone. I'm not alone. I know I'm not alone. I'm not alone. I'm not alone. I know I'm not alone. Саламатсыздарбы? Укук бизнес билим берүү академиясынын англис филология кафедрасынын жалпы профессорлуктагы курамы жөнүндө маалымат берип кетсем, биздин англис филология кафедрасында 3 илимдин кандидаты профессор бар. Атап кетсем, Абдыкахаров Абдыгабар Төрөкулович, Алтынбаев Нурлан Курманбекович, Урмат Маканбай, бир доцентибиз бар, Нурбек Уконбай уулу, 3 ага окутуучубуз бар, Чария Афиза Хамидовна, Топчебекова Айнур Ахматалиевна, Ахматов Уран Ашырбекович, 3 окутуучубуз бар, Календаров Акылай, Хайдаров Акбар, Калжарбаев Мейизгүл. Андан тышкары 2 волонтерубуз бар. Корсмирден келген волонтерубуз Карл, андан тышкары Филиппинден келген волонтерубуз бар Трия. Ушул биздин англис филология кафедрасынын жалпы профессор окуучулары жагы.
ошол бүгүнкү конкурска биздин англис филология кафедрасына катышкан жалпы студенттерге ийгилик каалайбыз.